İslam ümmetinin bu ağır yükünü omuzlayacağımız, ellerimizi semaya kaldıracağımız ve ey Allah'ım bizler Kayıkçıoğlu cemaati, cami cemaati olarak Gazze'deki kardeşlerimizle beraberiz. Dolayısıyla Seyyidimizle beraber 2 rekat inşallah gece namazı kılıp oradaki kardeşlerimizin nusreti için dualar edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat gece namazını kılmaya uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الغزة وسوريا ويمن وفلسطين والقسامين. اللهم انصر الحماس والقسامين وتولنا فيمن توليت. وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Ümmetin mücadelesi mübarek olsun.
Filistin'deki kardeşlerimizin cihadı Rabbim zaferle sonuçlandırsın inşallah. Az kalmış İsrail'in yıkılması, Amerika'nın parçalanmasına ramak kalmış kardeşlerim. Duyuyoruz, işitiyoruz, müşahede ediyoruz. Bazı kardeşlerimiz belki işlerinden gelen dertlerinden dolayı söylüyorlar ki etkinliklerin, sözlerin artık faydası kalmamış diyorlar. Biz tersini söylüyoruz. Asıl söz söyleme zamanı ümmete gelmiş. Endişe etmeyiniz. Filistin bu ümmetin mücadeledeki mihenk taşıdır. Ne zaman ki Batıl ehli Filistin'i elimizden almak istemişlerse o zaman ümmetin topluca uyanışının günlerinin başlangıcı olmuştur. Bakın yıllardır artık cihadın İslam'da olup olmadığını akademik insanların tartışmaya açtıkları bir konu olmaktan Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz savaş ahlakını, cihat adabını, kıyam ahlakını, ümmetin direniş ve onurunun ne olduğunu sadece de Müslümanlara, sadece iman ehline değil, vicdan ehline de haykırdılar ve gösterdiler. Bugün dünyanın hiçbir olayında, dünya ülkelerinden iman ehliyle beraber vicdan ehlinin bu kadar bir araya geldiği ikinci bir tarihi olay yoktur. Dolayısıyla kardeşlerim, Mekke'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın boykotunu müşrikler kırdılar. Bugün de Gazze'nin etrafında çember olan Yahudilerin boykotunu müşrikler, batının müşrikleri kırmaya çalışıyorlar. Korkmayın, ileride hicretimiz olacak. Medine İslam devletini kuracağız. İslam medeniyetine yeniden bir dönüş olacak Allah'ın izniyle. Yine bütün dünya, dünyanın hiçbir tarihinde bu kadar güçlü silahların, güçlü ülkelerin bir araya gelip bir avuç Müslümanın üzerine yüz binlerce ton bombaların bırakıldığı bir tarihi görmemiş. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ربنا يا رب العالمين يا أكرم أكرمين إن لنا إخوة لنا في فلسطين وفي غزة يا أكرم الأكرمين إنهم يعانون هناك أشد الأمرين يا رب العزة وأنت أعلم بهم منا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تأخذ بيد أهل غزة وأهل فلسطين أجمعين يا رب العالمين اللهم خذ بيدهم إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين اللهم امددهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين يا رب سبحانك أنت القائل في كتابك الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم إنا نشهد بأن إخواننا هؤلاء من المؤمنين الموحدين خرجوا جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك دفاعا عن الدين والأرض والعرض يا رب العالمين نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة من عندك يا كريم أن تنزل نصرا عزيزا في هذه الليلة على أهل فلسطين يا رب العالمين